Modne revije, polne lepih oblek in zelo vitkih manekenk, ki se elegantno sprehodijo med obiskovalci. A marsikatera od njih danes še ni jedla, saj skrbi, da ne bo dovolj vitka za napisto. A s tem škodi svojemu zdravju in lahko nevarno zboli. Tega se zavedajo tudi v Izraelu, zato so se odločili, da zakonom, ki so ga poimenovali kar Photoshop zakon, prepovejo nastop presuhih manekenk. Manekenke morajo zdravniškim kartonom dokazovati, da imajo dovolj kilogramov za svojo višino. Zakonom se strinja tudi 21-letna manekenka Margot, ki je zaradi anoreksije izgubila sestro. Ta je zato, da bi ohranila vitko postavo, stradala, dokler ni umrla. She never liked this disease. She wanted to get rid of it. She wanted to be normal. I wish she was here. She could see me, I'm sure. She's very proud of what I'm doing now. Za razliko od svoje sestre, si Margot s svojimi kolegicami večkrat privošči kakšno manj zdravo hrano in v tem jo podpira tudi njen fotograf. I think we're going to make a history. I hope that the other country in Europe and the States going to do it together after us because they know it's real saving life. Meni pa še, da bi morala država nameniti več denarja tudi za zdravljenje in klinike, ki bi lahko pomagale dekletom, ki imajo težave s težo, saj podatek, da se kar 70% mladih deklet v Izraelu zgleduje po manekenkah, zaskrbljujoč. Če manekenke ne bodo upoštevale zakona, ne bodo ostale le brez dela, ampak bodo morale plačati tudi kazen.